ubu twarahinze twiteza imbere ku buryo umudamu wo muri Nyamirama amerewe neza. Mukamurenzi Anastasie wo mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza ni umwe mu bahinzi wemeza ko ubu bamaze kwigira biturutse gukora umwuga w'ubuhinzi ku buryo bari kwiteza imbere kandi ibibazo bahuraga nabyo bakaba batagihura nabyo. Ibintu wahuje na Kakuze Emerance: ntabwo turi ba badamu bagisabiriza abagabo, turafatanya, ariko cyagiye cyo kwirirwa tuvuga umugabo nazana ibi nibi, nazana umunyu, nazana isabune, ibyo twarabitsinze ntabwo bikituriho. Dukoresha isuka rero kugira ngo abana bacu babashe kuva mu mirire mibi, by'umwihariko tukarya tukihaza kandi tugasagurira n'isoko. Saba gusa kuko n'abagabo twaganiriye bemeza ko ubuhinzi ari akazi nk'utundi ku buryo uwabwinjiyemo atakwifuza kujya mu kandi kazi. Nahagije mu biribwa ndetse nta n'iterambere rindi nari mfite, ariko nabashije kubaka inzu ku isoko mfashijwe n'ubwo buhinzi, kandi n'abana banjye biga neza kandi biga mu mashuri meza. Mu by'ukuri maze kungukiramo byinshi mu buhinzi kuko amafaranga na sevingaga buri mwaka yageraga mu bihumbi yenda 200, ariko ubu ngubu iyo nejeje buri mwaka sevinga miliyoni. Nagenderaga ku kagare, ubu ngendera kuri moto. Ikindi cya kabiri, mfite target yo kugura imodoka kandi nzayikura mu buhinzi bwanjye. Ndumva nihaye igihe kinini, ntabwo narenza imyaka 2 ntarayigeraho. Ikindi ntubatse inzu aha ngaho urareba iyi nayikuye mu buhinzi. Akarere ka Kayonza ubuhinzi bukorerwa kuri hegitari 67,830. Iba bagatuye bakabifashwamo n'ibiyaga 9 hamwe n'amadame yifashishwa mu kuhira imyaka mu mirima. Bityo umuyobozi w'aka karere Nyemazi Jean Bosco ashingiye ku musaruro ugenda uboneka akavuga ko icyerekezo aka karere kihaye kazakomeza kukigenderamo mu kongera umusaruro w'ubuhinzi, hongerwa ibikorwa remezo byo mu buhinzi. Ibyo bishoboka kubera imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Muri uwo muhango rero wo kwihaza, ibikorwa bitandukanye bizakomeza gukorwa. Kuhira ku buso bunini, umurenge wa Ndego ateganirwa kuzuhira. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda Dr Musafiri Ildefonsi asaba Abanyakayonza gukora ubuhinzi kinyamwuga kandi ntibatinye gushora imari mu buhinzi kuko badashobora guhomba bitewe n'uko abakenera ibyo kurya ari benshi mu Rwanda. Abasaba Abanyakayonza mwese, amakoperative dukora ubuhinzi bwa kinyamwuga. Ubuhinzi bwa kinyamwuga, ubuhinzi buzana ibintu bisa neza ku isoko, ndetse ubuhinzi buduhaza bugasagurira n'amasoko. Abantu bakore kinyamwuga, bashoremo atubutse. Ntimutinye gushora atubutse mu buhinzi kuko aragaruka. Abarya ni benshi, haba muri Kayonza, haba mu ntara yose y'Iburasirazuba ndetse no mu zindi ntara. Ibivuye inanga bigira mu gihugu cyose. So nibyo ndifuza ko rero byibura 85% by'abatuye akarere ka Kayonza batunzwe n'ubuhinzi, aho hegitari 60,000 zihingwaho ibihingwa ngandurarugo. Izindi hegitari 7,830 zikaba zihingwaho ibihingwa ngengabukungu. Spidio Habimana mu karere ka Kayonza ku bwa Radio Huguka.